Allá aquí Vanilata Isaac, Takpachanero Sayal Teñane, que tiene que te estaski que Radio San Gabriel, Panacaro Hayal Tetanaje, esa provincia o Masuyos, Sochtpacha municipio, Panacao seguramente es Chuquisi Pacha, Ukama una portanueta hermano Mauquita Piñacita y nas colera de Japjaraxima, ¿no? Ane ukata ki wakawa ki chewa arstasinya maini hilas arstasiwai ka kuliakana kas arstasiwai ayukam chapasa kuruna kana haniki wa ma suma pero a ver human ki wa hilata tori Walikiwa kuna teja chekasaka política kinakawa wal qañuchawa hapje maukit arhtsna a ver kitinakas candidato tu panakasa artsan kuchichnate utanak pinchu pre uyunak pinchu pre papelanakan blip suya pre ani pe ukah mau kita wali kita no ukah mau kita panagas amui kip apa no quizás umannya nak tokeros no kup che ani una lura paspate que hilatana que kita nak teh kandidat supanakaha mau kita lura che Bashpar kut awa haphas kunama kante kom ushta awa haphas pa askis pay kunak anyunak spistap awa haphas pa ukah aski punis pay marca chirita que achekachi marcan mau kita ukam uthi no entonces upanakaro na runchit awa monto takpach municipios que departamento de La Paz uksa token wal qañu chap sinas hilara pachik pintur hilara pachik ma unidad educativa wai nokt anip panyosi que upanakah ma conciencia uchap khaneo no pero han ukam pinta paspat uyuhana karos pint subhatain ukahani pe wali kita hilata entonces upanagar para en monta mau kita nak amuy kiptapan hay formas de hacer campaña lurapan awistap pero stanak untayan mo na pachika sarap pan palhait era kam sumat kuna tek chika ki uk han karisis pero wali kari na ka huchahut no entonces mau kita hani pe ukahwali kita hiwas kama unchukisinya hiwas kama inganyasinya hiwas kama karintasinya wali piruna tak no entonces ukatwa na ina chawer kandidat sumanak istasip kita mau kita paktanyani mau kita muikip tanyani ukamana aka municipio sa hak o maki una kanya pataki chakas hakin kuminya pune pin subhata pin khata das karakom ko ki hilata isa a ver hilata toribio ma hila ma provincia tanis kare kinyanita amtaska o kata supah kiti suksa uka hilak sipe candidato na kasinti pune salt khapre qois pamp to kuirhama o pamps qoyor to kuirham khumarunak pal khapre pero ukhani phokkas pateh Hanukah kunat tim fokani hama kaspak ugak parla paspan siwa kamzas maskilata. Ukas cheka punis kipenan uthima kandidata cheka chimar kanis kinyani tsutifha. Siwa naha hitita tayawa avenida naka siwa. Kallinaka hitita tayawa yaka kallinak unistaya. Mira, como algo imposible. Ukanak han lora sipher. Takpach municipio maukit averigut abhan kauka presupuesto nis municipio manaka. Ukar ham tantit asep ham managa achakachit na yat qawqa kim samarau man phokan ach municipio achakachi marca pamara ki uthani su presupuesto entonces ukharu panaga waqt ayab panja proyecto panaga pero inamaya parla pre uklura na ka na truchanak uiwanta ya pham humanaga ta ki uthiwa aka chekas alpach plus Tinglas lurin hama panaga alfom rucha phasas haqi yaqipah yaqi ukanak hilanak haqi yaqipa kinaga yan yaqap hamte preso qaqol qirham unigt as qaqol qinis municipio ukarham arstap humanakas ukarham arak hiskitab ham a veces yaqi comunidades también no cha padre numeranda para que sillana afan vivos y pre no candidatos a para aquí pero esa pacta sip kamay qasutkhas kanaga cemento sillana pacta sip kam voto secreto hilanak kitite lor kaspa provincia ta kitite municipio sum kunkanjas baja ukar ukurok chuta joran khapkhanya pa no como que hilata isa wali a ver tuk ay tak hilata toriyo wanka mamani hopaha provincia masin suksan ma wali untat hilara ki wayat khata tahayukam hilata toriyo ma siman pas simana sanyan ukana ya internet to lis ka yatra ukat ma periodista internacional ukape khananji yatia ta naxasen no Bolivia marcanja acá elecciones subnacionales sucanja históricamente por primera vez wali pone candidato na caja y hasta que canta de citaina sipe
hani pasir maranakan hukam candidato naka wal khane qilqanta sib khrida pa kanate hichama ko tiponi Bolivia markan wali pon qilqanta sab khataina gobernador atak sipana ukamara que alcaldías ukana katakisa sasin ¿cuál sería la kamsas más acá toca chikasu kamaña hiwasa uniho tan ya experiencia su tijaraki no naira pachana que eleccionan ha har casi tan be que tiene que ser casi panja las organizaciones sociales ukat absunyamana mal licencia absunyamana sarañ montas mira permtara pita arkana kaskenyan upana garoy mon kha bueno kiras kanyamana hichahani uka utijete libre kites mon a ver marcar la iko postulación hecha tranquilo ukate utija casi patun kama 18 candidatos a nivel departamental a nivel del municipio de Achecach son 15 candidatos entonces walta taya con que gastas skip que entonces otras estrategias hay que tomar ya te naira uka utjan kuna fideos anakchuraño kana gas no chane como uka uhila har casiña naira utjan nas muntere tsarañgot pero no humag acá serios na kapaliña ma kamaña pa ukana gloraña ma ukana naga apoya fama como aquí hilata Isaac en la escuela de Baja Jaraxma arumtawayan wasitamsa que esa provincia Masuyos municipio Ancoraimes como era municipio Achacachi municipio Santiago de Huata Chua Cocani Huatajata Huarina para que istapja pone radio San Gabriel taquen si chukita pone patato que nagan hilata wali que hilata torillo sport aniwatana hasta walha pachato nampis ikistap tayo kam hilata torillo kama wali karanagan port anir ko amoyanax apane wa kirikita hilata Isaac ikisinika ayo kama wa kitina casa port